Hagajan mit jong spauterik urampang araja arpusan uba Vivex EMOSP ke East Khasi Hills District lingba ka Kyrwoh ula pentem baka kendai tarik urampang araja arpusan weu brio bala tip kerteng kemu Pynshailang Puweiñ ubala dan mukadama ba tok syukor halum ding jeri police station ula syakam ringkat bat sawngot ki weipat haka special operating team ki pulit ke East Khasi Hills District. Laong bau Pynshailang udang yaj bat kita ki paralok jong u da art lagi kali kata kawai ke kali celerio bat ke swift hagi benta ke mau senram. Na kita ki bala syakam la Kurup ya ka pistol Shna hi kita ki kali hendrut lagi mobile phone bat ki kot kisla. Kini ki bala syakam baru Pynshailang lai post nam karta upadai na riang mau shalang ki kentop yo idon sing nong siege sau post nam karta upadai na new nong ston u orally khadau sau lai police nam karta upadai na nong ston u wan rilang nong kendri lai police nam karta upadai na mau lai mau tawar but u mosing star nong bri arpo pras nam karta upadai na masar. Ya kini bala syakam la pengat ha kemukadama bala register Hamau Sendram Police Station katkum ke number 06/02/2025 under section 335/3/3/5 BNSR/W section 25(1A)(1B) Arms Act. Kajing toket ban penti kenai kajing edai kamrunar jongki kadang ya chakmat ong ka Kyrwoh nau SP. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka Shah plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.